ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito yung kusina. Sardinas lang, ti mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marikuanang. Kasano mo nga, may nagmayat ti istoryan, may nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-i-istoryan, may. San pa'y? Ipaga mo na. Mabisina kong kay. Ilutong pa'y dahil sardinas. Ni Kapitan ti pag-i-istoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-i-istoryahan nyo dahil tataw. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? Maipapan iti day tataw. Sikat na talaga ni Uncle ko ngayon tayong kagawat ko anang. Talagamot nga, men. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na dito barangay tayaw. Talaga, mate. Ne, tataba daw. Si kamot gayam dito nakatugaw dito likuda. Italang nga nadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya iti makuna mitis istoryaan mi may papankin ni Uncle Inteng. Inyakay ko matimakuna. Amin nakabarangayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan amang idaulo. Ay, awan lang. Tibibilibak iti dayta, Kapitan. Naa, kumparim, kastapay ti ibagam. Amin atat taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Sikalang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan ni Enteng kas Kapitan tayo. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngem ita, bilib akaun. Wen nga rod marituyang, may sakamat idikat amang konkontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadag iti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay sa akmet kadag iti mang supsuportalatakin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa balimot ni Kabadong. Nay, apay anak ko nam asabali, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laeng mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanan nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis istorya di tatersina ni Marikuanang no dayjay tumula nga integ ti pagtutungtungan niya. Ha? Ay naba daw. Isumanen ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay saan ang interesado ang mga maw? Na, apay ngay? Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. Apay nga awan, kat amin kamay, bilib kami kunkwana. Kalaang tisaan. Dadaulik to, tinagan na. Anya, ay nabadaw, awan lakdi ka pampanunutan. Waraw, ayun na niyang kalmaw. Nandito malay da. Apay aya. Aya ba man? Kit no dabas-basain na. Ordinan sa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibaga, masyak ti mga ayab king kwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibaga, mga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umayadagaw. Ang kalintang. Ay, saan mo adisturbuan ni uncle mo? Tanay, madama nga agbasbasa. Uy nga raw. Saan na akayat ama disturbo no kasta nga agbasbasa? Ibaga kumakan-kwana nga ginumda ka no kinitata ba daong? Ay, apay, waraw. Ay, anyak tayo bagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, Inteng. Ha? Ingkan, kwarog.
Ingka agpasadan, busy ni Uncle Mo. Ay, umayak, kwarog. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni Pare Badam. Mailiwakan ko na kay. Ay, nangag mula nga ginom kayo, timakdar kamot na dagos. Kat, kasanunday tabas basaem. Ay, ituloy ko ito madamdama. Na, Ay, nalalaingak nga agbasa no makasyatak. Kunak man no saan mo na kaya't nga ginomta, pare? Ay, nagkunamit adyak kaya ti aginom Pare. Ay, kaya't ko basta sikat ti agawis. Ay, wala. Hinuag kumpare ta. Ay, amok na saya at kakumpare kay. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti arak. Ay, ada dito yung bulsa ka, pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay, nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay, pare, pudnaw, asi kakanuti kasisikatan na kapitan. Ay, naghunakan ka. Siyakti kasi sikatan. Isumay, tibag bagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo day ta karga ti basom nga anak, pare. Dapay. Ay, mabit lang, pare, taan nayuna ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kun. Saan ka pa nabartag, pare? Mala, inumom day tan. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabartag? Danag mo na ya. Kahit nung mabartag ka, siyak, ti makamuking ka, pare. Sa bagay. Di nakbaybayan. Kumpare ba da? Nabartag ka manon ba daw? Anya? Manon nga. Itak lang ang naginom No daman nabartag. Awan sa balay. No sana ni kumpare ngayon tayo. Binartik mo ni Kapitan? Kunak matangging ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mo't asimmikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kidain. Pinanawak ang may-maysa ni parinting ijay nga gininom. Numayos buwan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tattaw. Nagloko kan? Dayta, ti sikat a kapitan. Artag, kunantan dagiti tattaw. Bumilib dan topay nga ta. Biro-biro kak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni Tata ba nga ginumda? Aging gayt na, saan pa mo ta nagawad? Kano nakitak mat alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid Inyaw-awan nan samutan ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasidig dito tirsinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umay dan samutan agkiking. Ay, wen, agawid ka, nakabutbutang tilangada. Apa nama? Ay, kwa, sir. Mangrikho pa kon, narigatan. Mangtid ka man ti kwarta. Ha? Ada piso dito yung bulsak. Piso? Wag deta piso. Anayam alimagasot no di mo kaya ti mablakaya. Ay, kagawad ko nang pautangan anak man pa itili magasot mo dita. Bayadak daw. Sakti pagutagan kwarog. Angkay. Abay, anda kwarta. Sika alakay. Hoy. Naglastog kayo nga basak-basak dito barangay ko Mabana. Ay, sos. Laban nga taday tuyang. Sapay na baratang ni Angkay. Kat, agreklamo ka Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Sakit din kar-karitin niya. Naglaing ni Uncle Kao. Nagpig sa pidanog na. Sige, Angkay. Danog kami daran. Adapi migsan ni Uncle lumaban iti nabartag. Kasla pelikula. Nagmayat apuyan ti panang danog na kadakwada. Kal, anya pa'y nga iti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mat aminin adya kompleto pasamak marituyang. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan. Awanan tuloy na? Inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Kal, jay ngay maikatlo maray. Inan ano ni Kapitan?
Ayun anya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Nalipata maun kat sikat nakakita ako nam. Jakon na siputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan at imaraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badong ko anabartek kano ni Kapitan. Kawan, ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplatin adagos, iso nga inyawiden ani ko arawg. Ay! Inak man istoryaan kin ni Badong kaw da ito anapasama. Anya, ay saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni Parinteng dagiti maton na lalakay kat pirmi na barbartek. Na, kano'y sumot tinistorya ni Marikwanang, di mo kidi aklunan. Alimaing ni Kapitan Alimaban, idinabartal. Kano dandanin to, paisan ang makatakdar, edi pinanawak. Talaga binartag kaw, iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi itinagan ni Kapitan, Badong? Taad-adaki di atimurod. Ay, kasano nga yan? Ay, katadada na si Mikat, Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, oray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko alumaban, Tata Badong. Naglay nga talaga ni Uncle ko alumaban. Unayin. Amaw ka na lang ni Uncle Mau. Iti dinanog na jay may sama taon. Amaw ka, pati napasama, kwaraw. Inistoryan kanyak, ni Nana Matuyan. Ay, sabali mo di istorya ka. Ay, sumo lang ay isaw. Ipasikat mo pa ilang mo ni Uncle Mau. Naglaing gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malaing kakinjayabanay. Tay bagam, ngagpulutan kami, iti kukod ti baka. Makaparayoma dahi ta. Ang mga nusumruman ng tirayoma na. Hingga kayabanay. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na, Asikaswam kit di dayta pa naglampasom. ay, kwa. Busy ka mo't gaya, manggay. Ay, ibagam ka ni Tatap Abadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay kokod tinwang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadak tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni Antime. Ay, sus, kukod ko naman. Ay, kukod at talaga ti impasangong kanyak pare. Udno ako kukod dahi ta paray. Sana plastic. Ay, uwan nga rin. Ay, mabalin arogya kung ti agpulutan. Ay, kituna. Para mo talaga king ka dahi ta paray. Ay, mayat Ay, labnak ka talaga niya paray. Numaibos na dahi ta kukod. Sigurado nga agsakit ti tumeng na. Kinsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Gungguna! Anya ti marig ng paray. Mayat. Kasi kanto mo nga man. Mabain ka nga agpulutan iti kukod. Di inibus ko. Pati to lang kinaram ka mau paray. Ay, sayang mo. Ay, tangay napsugak. Ay, tumakdira kung taagawin akon. Ay, ininayad na paray. Saan mo abiglahan ti tumakder? Ay, di nakalalayan. Takabailak ti tumakder nga agmay-may sa paray. Anay ka, anay. Apay, anaganday ka. Anay ko. Anit na sakit. Anay manay. Ayun yan. Nagsakitan na ito'y tumang ko paray. Apay, anasakit. Ay, sa makapagnan nga agawid. Ay, nagsakit na talaga. Out sa, anay. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay, hapay ngay. Sika kumate agsakit iti sakan na. Tada dumitikinan mo ako ko iti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo mariknak. Di uri aglagto-lagto akin at taray-tarayak no kayat maaw. Ayos! Ay, kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kayo din ti sakit na tumang ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Iso akas ta? Tuyang! Ay. Lukatamo na tiri daw. Saan ka din nga agungungat pare? Siya kung tagtok-tok. Tuyang! Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka matandamagan pa lang, Mike. Saan makapagnan ni pare Badong? Iso nga intulod ko na? Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Ay, anay ko, aya.
Na yun na nagsakit na ito ya sa kanaya. Apay ngay asikamot tante nagsakit ti saka na ba daw? Ay, hamwa. Pwede magam kanya ngay. Amo nga raw, tisungba niya. Naa. Kasano, kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kin ni Kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, nahajak sa mo tan maingato dagiti sakak to yang. Naa, Aba, limtag damag. awan na talaga. Diyak kapailan na pirjan tinagan ni kumpare nga inting tuyang. Ay nanag ko na ngamin kan ka apirjam. Isula nga, hindi pag-iistoryanan. Kahit nasaya at gayam ti panunot kan aramid na. Aday ko yan. Saan akas kan ka? Apuro dakas, di adda di ta panuno mo. Yeah. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakas mo ngamin ti pinanunot mo kin ni Kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manan. Apay nga karasubli ka. nay, apay adamagamaday. Nakaskas daw ka day no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam ko na. Ay, saan mo nadamagan? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmagna ka kadilatan nga awan masnop a papanam? Napay ngamin na kayat mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay tinakitak a balasang. Ha? Nakakita kami ti balasang ako nam. Ibaga madagaos, tayo nakman sirpatay. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang. Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sur-sur ka la, sur-sur si Kakwaraw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha? Agsibaw kan agapit iti bangkagyawang kal. Inak ngamin agpasada. Day tantumit sa dutmo. Day tala pasada-pasada ti bagbagam. Awan mo nga ron makita kwarta, may mapasadaan. Nadamot basit Nadamot karga ti pitakak a 50 pesos. 50 pesos lang. Kasano nga no makakita ka iti na pintas a balasag. Ada pangasawa mo, no? Si kantumot din ati aggastos para kanya kanggal. Ay, iso nga ibaga katulungan nakap no, ada pangasawam to. Umay kanto ka ditulungan, noeng kaaglako hanggal. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikargan ta iti mapaglakwan. Ay dinakman lukulukwan. Dahil pagbalinin akas laubing, awan manaknakim na. Gumatang ka man iti lakok a prutas, Kwarog. Anya ka diti prutas sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Nanda ka di free taste na. Dapat no gumatang ka Di la ko ma-free taste, di kayat ka. Naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakok. Awan ngamin kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam.
Kasano nga da kwartam, kat di ka mat ngami nagtrabaho. Makapasandot mo trabaho, kagawan. Idi simmadot ka ngagtrabaho. Simmadot ka kadimat amangan. Ay, saan may kagawan? Di ka mat kano agpaspasadan, Kwarog. Makabanog mo pasada, anday. Di ka kadimasikuran nga awan kwartam. Ikandak man nga ro diti kwarta, kantay. Apay ko mga ikan ka. Saan ka mat amasakit, tapno ikan ka. Ingkakit di agpasada, tapno ada kwartam. Ay, adda ko mamababtuog aswerte. Mamati ka, iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabtoog. Agswerte ak tulay nga, antay. Kasano ko mga agswerte, ti saan nga agtrab-trabaho. Apay ngay masidag ka dito'y ayan ka, usi kang obeng, Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka dito'y, manong. Adda ka di or-urayam? Awam, mate. Nga magur-urayak man iti grasya. Barang adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo ditoy. No saan a disgrasya? Kasano kumadisgrasya ako nam? Awan ti sumangpat ditoy amang tad iti kanam. Taawan mat ti aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kaskalagsa o bakit Mano ka dititawan mo malaw? Agawid ka kita ni Jebalayaw. Damag ko akursunadam kano Jebalasang ni Paris Sibyaw, Kwarog. Ni ka di sa laod, ngaglaklako iti bananak yaw. Tatapulaon. Wan, Kwarog. Kaya't mo ka di da Jebalasang. Arang maksang agpaiso Barang kayat nak. Ibag no kayat nakadayjay kat sadot kamait. Apay kumadi na kayat kat nataarak may tata. Nataar ka ayamat. Ti kinasadot mo mat ti agwarwaras dito'y kabildatan. Iso nga awan ti mayat ka balasang. Sino tinang ibaga iti kasta, tatapulaon? Masapul pa'y aya nga ibagak no asino tinang ibaga. Haduda mo't amang ibagbaga. May sapay ni Paris Sibyaw. Apay nga minanagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibyaw nang ibaga iti kasta? Man, tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka una na tuyang. Adda ka di masapul mau, takas laad da ibagam, Kwaraw. Nakitam ka din ni sa loud no nagawi dahin. Inak man sa rungkaran ni Jebalayda. Itaman pa'y anak kalagip ka mang sarungkar kin ni Salaud. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni Salaud. Nabayaga ngaglaklako iti bananak yaw. Itala nga makitam. Nga raod. Ay, masiguradok nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti bananak yaw. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwartamin to adwa ati kwarta ni Salaud. Kasano kumakwarta yu adwa? Manong Kwarog, nayaw-awan kan samit. Pagkunamot na yaw awanak. Agturong ngamin ije bangkag ti dalan, anaturong mo. Sigud mat amasadot ka amapan ije bangkag. Iso nga awan na ka na yun ti kwartam. Kasano nga mo mawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abay apin nakibiyangan ti pitaka. Saan ko apinakibyangan, Manong? Kinitak lang idinatinag mo. No adumat lang ti karga na. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka? Abay nga ron na kinitam. Inik kang kangaraw, di ti pamalubos mo, amang kita.
No di mo kaya makita ti sabali ti pitakam manong kwarog, alwadam, tapno saan amatinag. Imbaga, tain sublik pay, oray awan kargana. Yay. Kwarog, naggapu kan samot ijay balay da salod. Unantay, ngamjay mutla ko na ti asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikaswan na ka, kat awan mo't pakairanudan na ken ka. Imbag jay lako na taad da kwarta na numakalakaw. Apay ngawan pa kay ranudan na kanyak. Ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilakaw. Yan ti mate. Kaya't mo asawain. Napatpatag tila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam ajay la ko na ti asikasuan na tamairanod ijay. Sika ngay, anya ngay kumati pakairanodan na ken ka. O di tulungat iti trabaho na. Tinulungam kade idinapan ka ijay balayda. Sana, tasan kami pa imot nga agasawa. Oh, impakitam kumati kababalin mo idinapan ka ijay balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Ay, uray asino mo't ababai saan da akayat ti sadot. Nabalin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida ki di balay da manang salod, manong? Ingkay kan kuha na da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre? Kwarta ka di, manong? Saan? Surat da itaoy. Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balayda. Iso nga ibaon nak, manong? Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanaon. Mabain? Wano? Masadot ka. Na? Ha? Ada ayamot ti kasta? Agaram? Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak, manong? Ha? Ditakan? Yan. Ay, nadamag mo ka din. Dakil kanugayam ti urnong ni Salaod. Babaan iti panaglaklak ko na iti pananakyo. Sikakit, awa pa urnong mo. Ay, mapan ko man kit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na angkay. Ha? Ay, di ka lamabain. Jayla urnong na ti makagapaw. Tapno armom jay tao. Nasirip to'y ka na kamangkail. Masapol ti sirip itapanawain. Tapno adda pa kay ranutan. Ay, saan anasaya at day ta akababalay? Armom jay tao? Saan mo mat ngay ayatin? Dilagayam urnong na ti prospect no? Kasta? Di mo't masurusuro ti ayatang kail. Kasano no din nakamasurusuro nga ayatin, gapo iti kinasadot mau. Oh. Uray basta ka na yun nga ikan iti kwarta. Ay, laglag. Awan puli tayo akasta Ay, nagluko kan. Sikakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Oh, anya ngay kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuam tapno di da ka maunaan ti sa balay. Intan man kitday, tatapulaon. Ay kag, mangawit ka nga rod iti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo mo't kan ka. Ha? Ay, day tagat nakawitak iti saba, mapanidya balaitan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka mapanidya balayda. Kaya't nga gawit iti saba. Intun kwan, ibagada akas lahak baka sa nakawit iti saba. Ibaon mo tuman ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay nga, adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mo't anapan. Ay, masadot man siguro na. Ay, naglukon day jay akwarog. Sadot. Manipod ko na nakayat nanti mga sawa. Isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na naan ni salot ti kayat na. Kat no naggagay, day jay abalasan.
Mama ti kamat akayat ni salod. Ay, amudan ti kinasalot na. Ay, sa una lang ti kunana amapan na armid. Ang saan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang salod, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, kadyak pa'y matinaram. Ang aminton rabay, mapanak, tarmakaon. Nagladaw kat day nga ipapan mon, Manong. Abay, anala daw ako nam, kat nasa papay mat. Rabi ay, ti ipapan pa ng sarungkar iti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tanakitak ni Manong Kiko, at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay, di na sayaat. Tadakaduhan na para await. Tayo to nagasawa kami. O di ibabaon kumatay taki ikaw. Sana siya ti para await. Mabalin kong tupay akisto-kistungan ng dadya aki ikaw. Ay, agninong kamay kan agninang kamay kan ni Antay. Sino ti agkasara pagninungan kan pagninangan nyo, Anggail? Daki ko kan salud. Ay, nangayad kano kay, ti kalay sa danto ang mapasama. Abay ngay. Ha? Gito para kanya kumani sa laod. Naa. Ada ka di aramatam, nga kalay sa, uno pang ikalay sa mkin ko na. Ado kano gayam ti urnong ni Kikaw. Baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawag gayam ti kasabaan na, di ta kabangibang apuraw. Kayat mo asawain. Iso ti paggap-gapuan ti lut-luto ni sa laod asabang, Anggail. Pwede. Ikakit agmula matap no adamat apitam nga ilakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na rin? Aman nga rudan tinamnama kini sa laod. Ikalay sa amot ni Kikaw. Ura inaram mo. Sigurado matla adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Aggagat ka na. Tapno makaasawa ka mat no kayat mo. Ay, Kwarog! Kasano amay-ayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Aggagat ka, tapno makaasawa ka. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay, tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibagaw. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Mari tuyang, nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Ayun maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray, maudi aktun amangan, tagawid akman pay, inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan, mangan kantulat ta inton umay ka. Ay! Aday ta, nakaurnong akaw ni iti dilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay! Oray awan ni badong kao, adalak ta basta. Hay, nabsugak iti husto ah.
inibos ko ti sidan. Nay, nagbayag ka mo't anangan, Maray. Ayun, Maray. Nabsog ako na. Naa. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, Maray. Ay na, nagimas. Naa. Sobra ka mo't Maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapun no mo day tadakkel a malukong. Ha? Ay, kunak, ano inted damday jay asida ek, Maray. Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan, Maray kuanang. Naa. Kalpasan anangal daw. Inyidanan iti tugaw sa agor-oraok. Ay. Inayabak tapno ada katulungak. Ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag kumamon no saan ko asosilduan. Agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, Maray. Wan, Maray. Ay, nakaturog. Idinto tada ka di nga agikilkilo iti asukar alakom. Wan nga rod. Awan ba't maitultulong na kanyak? Ad-ado titurog na, ngam ti panagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. 3 nga oras titurog na. No kasta amalpas amangal daw. Kasano nakangarod amatulungan no kasta ngay? Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at taga-ilay. Isulangan ti kadkadwak dito tersinak. Umay inton madamdama. Ay, huwin Ay, unayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Ay, nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang? Ni friend Mian. Hello, Manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agin dudon yan sakit di day to abakot. Akas laato ti kwarta na. Idinto taawan mo. Oh, apayakas ti panangkitam kanyak, Manang. Ay, di nakmanawagan iti Manang. Taagkaedad tansamag. Obeng ni friend Mian ngam iti sika, Marituyang. Ay, apay nga da dito'y tersina, Marikwanang. Lading ito nga ibaga, Marituyang. Ngam isuitan ti kaduak dito'y tersinak. Dito yun, ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito'y tersinak. Anya! Nay, apay ngay akasta, Maray. Basta agawid kan. Tasaan kagayam akasapulan. Nay, nanatuyang. Apay na kami suot ka magmag na. Akaslad na kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni Marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ninanami anti ibagbagayo. Napintas mo't day di bakit, nanatuyang. Hun nga raw. Kinapintas pa'y tibado na. Sana kas iti duster mo, amursan. Anya! Ibagbaga lang ni Jipot tipod na, nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan day ta duster mo? Idinsapay last week day ta. Anya last week? 5 tikas to'y adaster ko niya. Kat agpapadang at datakop na itigayadan na, nana. Ha? Di ta kayo manlangan na uyaw kayaw. Ay, kat pudnungot nga main adi nasuksukatan ti daster na. Mas dawa ka. Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Jay Tersina na. Imayak Maribanang, taday bagakken ka. Anya day ta, Mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni Marikwanang. Agnanaud kat itay jay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, Maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan
Asino dayta agayom na? Naam-am muna ka no ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ijay balay na. Inayaban na ka na o akad kadwa na. Amukon. Tay na sa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni Marikwanang tanangalay te pakpakanan na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti dua alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak, ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidian? Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word Maribanang, agaw awis ni friend me an iji balay na. Kaya't mo ti umay, agaliwaksay tayo umat sa bagay Alamaray, sumuro ta. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, Maray. Ni Mari tuyang ngay, saan tayo ka di nga isurot? Saanin, Maray? Jak kaya't akad kadwa ti kusit ako, Maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya? Agipuslit itilakom? Wan. Masya na kankwa na. Ngam kasta mo ti aramid na. Libre mo ti kankanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kankwa na. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay tinarigat di ti tersinak. Sa bagay Nagalas ka ti ugali na Ay, jak magustuhan. Apay na natuyang, anya ti bagam tay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mo? Ilakog kumakan ka dagito'y adilata kwaraw, tawan kwartak. Awan igatang ko iti bakas. Dilata? O, kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita? Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangam ka din, tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay kunadang impuslit mo di tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang nakarikop ti tersina na. Isa agundawayak daytoy. Nakpurusen dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga main nga inikat na kas katulungan na di ta tersena na. Ha? Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang. Chip, ipakitak to kan ni nanakwanang dayto a video. Nagalasang. Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang. Di na mo nakitak ti inaramid na. Ngabjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kininanakwanang. Bunchip, bakbakatan ni nanatuyang, nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangom Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay, wan, magustuak ti luto da. Ay, apay numang lukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot ten dagita kakaanakam at agalutom. Wen ngagpaysoan niya. Kayat ko awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumad. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang, saan nga mo ni nanatuyang anaalaak iti video? Tibak bakutanon.
Awan ti amunang aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina nakuha ng iti barangay hall na natuyang. Apay ka now. Ang mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw kay tinateng na. Ha? Ingkan. At da pamanagnak na nagtakaw ka. Isu adikan makapaglibak. Anya pa managnag. Ti video ni Jipaot. Imbidyo na ka. Kabayatan ti panagtakaw mo itinateng ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau. Nanatuyang. Awan pagbayad ko, Maray. Isu nga rod ang nagtakaw, tawan kwarta. No kasta, ipost ko nga rod ti video. Kat mabuya da ka dagiti ado at tao. Sika ti maibabain. Ay ikwa, Maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga, hindi bayad ka. Anya? Dayjay lang hindi bayad ka, Maray. Pakawanan na ko, ma. Kankasyan na ka di, Kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti tersinak. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodan ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpay laang itilakaw. Ay, kuwang amen. Ay, saan to na maulit, Maray? Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't lata ti aggonggonay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo Ay, nasaan na maulit, Maray? Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswildoam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, Marituyang. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. Addan to pagsweldoan, May. Ay, imbag kayo pa'y, Maray. Taddan to pagsweldoan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nak nga tamot nga awatin day di agayim ni Marikwanang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day ta ti jak masungbatan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na. Inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umay abolan ti planok apanang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, adu pa'y tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi amabalin nga awatan? Pasensya kan tuyang. Ngam, jak kaya tikaskan ka akusit. Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Pasensya kan. Ngam saan ka akayat akadwa. Saan na balay, tabasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka di amang rikap kan iti isturmaw? Wan, Maray, okay lang. Saan na bali tadyak mo't gastusan di kwartak? No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. O, di agikata katagistura manan. Sabagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditaoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Hot. Kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangaws kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaos.
Sigay, bit-bito mo, tasa nga supaw, tamay sa akilo day ta. Ita mampay ngaglaklako ka itiikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Iso nga lako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbannogan. Ay, pudnot ako namnana. Iso ahustaw ti araramidam. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y lang, mat. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mo. Ay na toyang. Husto ti ko na ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw, tapno agsaya at ti biyag mo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat yan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. May